Fi kliem Matthew Caruana Galizia ibn il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia kien fil-bidu tal-2017 meta bdiet taslilhom informazzjoni dwar l-iskandlu tal-Electrogas. Is-sors li tom din l-informazzjoni l-ewwel wera dokumenti lil Daphne Caruana Galizia imbagħad beda jgħaddi informazzjoni bl-email. Kollox Matthew u ommu kienu qed jaħdmu fuq 26 investigazzjoni mill-inqas. Matthew Caruana Galizia kien qed jixed il-ħamis filgħodu quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello hekk kif komplet il-kompilazzjoni fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenech, l-allegat kompliċi f'dan l-assassinju. Waqt il-kontro eżami mid-difiża ta' Fenech, Matthew Caruana Galizia konferma li qabel inqatlet ommu u kien qed jaħdem magħha fuq informazzjoni sensittiva li ġiet illikjata lilhom dwar l-Electrogas, il-power station li tant ftaħar biha l-Gvern Laburista, u qal illi din l-informazzjoni waslet bejn Jannar u Marzu tal-2017, ftit xhur biss qabel issejħet l-elezzjoni ġenerali bikrija u fl-istess perjodu meta kienu qed jippjanaw biex joqtluha. Fil-qorti Caruana Galizia mela ċara illi għadhom sal-lum jiskopru affarijiet ġodda u dettalji illi ma kinux jafu. Issemma wkoll kif wieħed mix-shareholders tal-Electrogas kien kiteb email lil Jorgen Fenech imħasseb dwar dak li kienet possibilment se tiżvela Caruana Galizia. F'sessjoni karatterizzata minn tensjoni kbira b'diversi battuti bejn id-diviża u l-prosekuzzjoni, l-avukat Charles Merċieqa baqa' jistaqsi ripetutament kif Daphne Caruana Galizia kienet tirċievi l-informazzjoni. B'Matthew Caruana Galizia jibqa' jgħid illi l-informazzjoni waslet b'mod diġitali, iżda insista illi jipproteġi s-sors. Din id-dejta kollha kif xiet Matthew Caruana Galizia tniżlet mill-ewwel fuq external hard drive bil-kompjuter tiegħu. L-ewwel xut tal-ġurnata kien is-security ta' Joseph Muscat, Kenneth Camilleri, illi meta ġie mistoqsi kif jaf lil middleman Melvin Toma għażel li ma jweġibx. Fl-awla Kenneth Camilleri der taħt pressjoni kbira u ma weġibx lanqas kemm ilu jaf lil Toma. Aktar tard anke l-avukat Charles Merċieqa prova jagħmel serje ta' domandi lil Kenneth Camilleri, b'Merċieqa jirrimarka li Camilleri qed jikkontradixxi lilu innifsu. Is-sur pretendent Keith Arnaud u l-ispettur Kertzara qed imexxu l-prosekuzzjoni f'dan il-każ bl-assistenza tat-deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia. Marion Camilleri, Charles Merċieqa u Gianluca Caruana Carin qed jidhru għal Jorgen Fenech. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija qed jidhru parti ċivile għall familja Caruana Galizia.